That's a till number 23955. Why am I doing this? I'm training how to build an altar. Gideon akaambiwa aende kwa zizi ya baba yake, achukue ng'ombe wawili wa miaka 7, kisha aende kwenye madhabahu ya baba yake abomoe. Akisha bomoa kisha ajenge. Mimi nimebomoa hiyo sadaka nimetuma kwa baba yangu wa kiroho 20,000. Nimebomoa madhabahu hii, na nyinyi mujenge madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So challenge, I don't need to even pray for you now. Ni karibu sana ritwa no rĩrĩa niĩ njĩtagwo Macharia wa Wairimu. Mũthenya wa umuthi nĩ ndagucĩrĩrio nĩ ũndũ wa magegania mũno. Ndauga nĩ ngũka kuona mũtungatĩri Apostle Ndũra wa Rũigi, nĩgetha atwĩre maũndũ maya ma mĩthaiga nogo no ragũri, tondũ hena mũndũ ũrahonokeire moko-inĩ make. Atwĩre tuone atĩrĩrĩ, kai kũrathiĩ atĩa gĩkũyũ-inĩ gitũ. Mũndũ wa Ngai, how are you, sir? Ateweto matoi. Macharia nĩ kwenda. No ainĩte rwĩmbo rũu. Nĩ Ndemethio. Akĩina Macharia tũraga ũcaragia. No rũcaragia thamaki wa Ngai. Rwĩmbo rũu rĩ, no nyende kũrũina. Na rĩko ndarũririkana wega. Tondũ rwaragio ũhoro wa rĩtwa Macharia. Atĩ wo tũraga ũcaragia. Yes. Na Macharia ũgĩtuo rĩtwa Macharia rĩ, ndĩramini atĩrĩrĩ, ndũgaceto. Na nĩguo cetorĩte kwa Ngai. Ũceto nĩ ũcetorĩte. Yani you continually seeking. Yani gũtirĩ kaũndũ ũtekaga, gũtirĩ kaũndũ ũtageragia. Ona wĩ nacio ũtigaga icio ũkariganĩrwo nĩ wĩ nacio, ũgathiĩ gũcaria ingĩ. Wĩna milioni 10 bado ũrakinyĩra ciringi 3,000 ci handũ. Ũkũhoya. Hiyo ndio meaning ya leta Macharia. Ndio meaning ya leta Macharia. Na ukire mwega ndina Jesu kuma kwĩrĩgana. Bio Ikengwĩre nyuma Thika. Gũcekiwa kĩwanja gĩa Thika stadium. Tondũ nĩ ndakwĩrĩte December mweri 4 nĩndarĩha. Glory to God. Na nĩgĩkũremete. Nĩgĩkũremete. Barriers cia ciuma kuo ciuma nyingĩ mũno, no Ngai nĩ atoria. Amen. Na kuma hau twagĩcoka twagĩthiĩ twarie na andũ arĩa angĩ magakorwo makĩnyitanĩra na ũhoro ũyũ. Nao nĩ mekũregete, nao nĩ macoki meka atĩ nĩmetĩkanĩria. No kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgetĩ ti kĩu. Rĩrĩa ndakinyithirie kũgũrũ gwakwa Thika Stadium rĩ, noguo kĩgongona gĩa Thika Stadium kĩagũire. Niĩ hetwo mamlaka nĩ Ngai marĩa me ibuku-inĩ rĩa Jeremia, ĩmwe mũhari wa 4 nginya mũhari wa 10, atĩ ona ũtanaciarwo nĩ ndekĩte atĩa, nĩ ndakũĩ ngĩkwamũra 1. Ngĩkwamũra 1. Number 2, ngĩkweherania. Ĩtagwo consecration. Ngĩkweherania. Number 3, ngĩgũitĩrĩria maguta. Icio nĩ indo 3 ciĩ thĩinĩ wa sentence ĩmwe. Ngĩgũitĩrĩria kĩ? Maguta. Number 4, ngĩgũtua mũthamaki. Amen. Nonyita? Ũgacoka rĩu ũkambata hau rũgongo verse 6. Jeremia akiuga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ mwana ndingĩhota. Nake Ngai akĩmwĩra ndũgacoke kuga wĩ mwana, tondũ kũrĩa ndĩgũtũmaga ũthiĩ ũkauge nĩ ũriugaga, na kũrĩa ndĩgũtũmaga nĩ ũrĩthiaga, na kĩrĩa ndĩgwĩkĩra. Na akĩcoka akĩmũhutia kanua, akĩmwĩkĩra kiugo. Nonyita? He kĩndũ ndĩrenda ũnyite wega mũno. Ũtanaciarwo nĩ ndakũĩ, ngĩkwamũra, igũitĩrĩria maguta, ngĩkwambararia, ngĩkwamũra, ngĩgũitĩrĩria maguta. Agĩcoka nĩ uga atĩrĩrĩ, harĩa ũrĩa ũkĩrĩni kũrĩa ndĩgũtũma, kĩrĩa ndĩkwĩraga uge nĩkĩo ũriugaga. Amen. Na kũrĩa ndĩgũtũmaga ũthiĩ nĩkuo ũrĩthiaga. Nonyita? Agĩcoka akĩmũhutia kanua, akĩmwĩra nĩ ndagwĩkĩra ciugo ciakwa. Amen. Uguo kuma hau nĩ watuĩka robot.
You do what God commands. You do wero ukirathie thika ugathie thika ukirathie Mombasa ugathie Mombasa nducokaga ribandi na agicoka kimwira atiriri kuma umuthi ndakunengera mabururi na mothamaki wanyita mabururi na maothamaki mabururi ni matoi mabururi ni physical thing physical thing yugaga riri yugaga Kenya ni bururi that's physical it's physical no ni kuri Kenya ni ri na muthamaki wetagwo Ruto ucio niguo uthamaki uthamaki ni roho muthamaki athanaga na roho tondu muthamaki mutongorie magana iguru kwa gaida magakwenda-ini kwa andu uguo ni roho uguo roho cio wahutio Jeremia ni roho ekirirwo kanua nonyita akiro kuma umuthi ni ndakunengera mabururi na mwa uthamaki ndakunengera physical uhiki kihiko ni physical no roho ria wathanaga thiini wa uhiki kihiko kiu ri niguo uthamaki nonyita biashara ni physical duka yaku ni physical no roho ria behind biashara iyo ucio niguo ucio ni roho ri uthamakaga ucio niguo uthamaki uthamaki uassociatagwo na roho na physical thing associatagwo na bururi nonyita riu riria Ngai aheire maundu macio ri na kenjira wira uria ndakuhe ni wa kumunya gutharurania kungaurania gucoka gwaka na kurugamia kabisa ayida wira ucio ri wero kwambura kungaurania na kumunya soke ohande yo ni bara we mubara straight maisha maku utura wi bara-ini na ndirendia guo ni undu wa muthikiriria uria twirorera tondu kuri mundu wa muritwo ena bara nene akona menetwo ni andu wira ndarona ya kuria kuti yani mundu athiite bara throughout guraro from 1 to 2 ke guraro mundu ucio ni kuharirio araharirio ugikuru we wa Jeremia ti othe makoma ria Jeremia ti ona thia kuhunjia tondu ndaigure we muhunjia athia okera andu atiriri Jeremia ona kana ciaro nda acha acio ni andu anini muno thiini wa thi Jeremia ni andu anini muno thiini wa thi na mamuragwo with a special mission moka na special mission na mission yao ikorwo ina hinya ne yato kuruta wira irutaga wira andu karibu andu ano maranumaga nanyita so hakiurio ko njuriti gwenda gutariria guo tondu ni ndakuigua tukiaria twi haria thutha ya mari ria ndaguthikangiriria ri tona uri mwana wa kiroho acha riu nwe ni kirire ukenjurithia miano yo kana ni ramitigira ri ndamaka ndarigwo uyu we ni we Jeremia miano ni Jeremia riu we mwanake twahoire haha mwanake ucio arehete muiritu wao wanyita ndaokite kuhoero arehete he kiburatha kiao kigurukaga nonyita nio marehete kiburatha kiriku no riu ria makinyire guku ri kiburatha gikiura we agitiguo riu ri atiguo ri ni ndahunjia ri Ngai akanjira mundu uria o ndahunjia ri ngikora ngihunjia maundu mogo Ngai agacoka kanyoria yuri haria ngimwita hingo ndiramwita nake endaga kura akoretwo agitua matua makuma no ria ndamwitire ri atukire statue aranjiraga ndoi uria ekorire mathabahu-ini ndoi na ni matondu ni ndetikirio horo ucio tondu riria okire ndamutachi akigwathi ngimutachi ringi kigwathi ngimenya hena undu ngimutachiria gatatu akigwathi ngimuria no wende kuhonoka akinjira ta kirimo ti ya mundu kuma ngoro-ini ta kirimo ki mundu sarendete ngikimutulithia maru ngimugithia toba
ndamugithia tomba ri ngimuria ndenda kũnja njuĩrĩ ĩno yaku akĩnjĩra ndirĩ na thĩna nayo nĩkĩo ngwĩre mũndũ wererete mwĩndĩga wetagwo mwĩndĩga rasta nĩ mwĩndĩga mũndũ ũrerete mwĩndĩga kũiga thĩ ĩkoe rũgano no mũragane nĩ mbara ũgĩkamũiguithia awige thĩ nĩ ũthamaki waguo nĩ ũthamaki Haile Selassie King Lion Judah namona popo Selector Babylon nĩ ũthamaki mũnene mũno rĩrĩa ndonire nĩ etĩkĩra rĩ ngĩmenya haha nĩ harĩ na ũndũ nona kĩrĩa Ngai akĩhitha ngiuga ngĩkĩra mwana ciakwa cia gũkũ thiĩ mwenje mũndũ ũyũ makĩgĩra macini tũrĩ macini cia kwenja thiĩ mwenje mũndũ ũyũ rĩrĩa matohorokirie macini thitima-inĩ rĩ ĩkĩrurumia ĩgĩkĩrwo ni kĩnja kũigĩrĩra mũtwe-inĩ wake thitima cikiũra nyũmba ika nanyita nyũmba ng'ima nĩona nĩ broko ĩna manyũmba makĩria ma 50 o broko yo tu thitima cikiũra no kwa neighbor thitima icio iria citambĩtie cigathi kwa neighbor nĩ arona no gũkũ cikĩrengeka rĩu karigwo atĩrĩrĩ cigereire gwitũ cigĩthi kwa neighbor gũtirĩ no nĩ ĩrahota kwaga kũrekia wa gũkũ ĩgathi kũrekia kũrĩa kũngĩ ngĩmaka ngĩmwĩra atĩrĩrĩ thiĩ mũrurumie generator rĩu ndirenda imwana ici imake tondũ nĩ ndamenya gĩkĩ nĩkĩ tondũ wanja kũmwĩra kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mahata kũmaka na nĩ ciana cia kĩroho rĩu ngĩmwĩra atĩrĩrĩ thiĩ mũrurumie generator nĩ ndĩramenya na generator ndĩkũruta moka generator yakwa ikaraga ĩna maguta 24/7 makunũrio ũguo nĩ monire maguta mathi kũrurumia rĩ ĩkĩgamba ĩcoke kĩhora magĩthiĩ na mbere na kũgucia ngĩmakora ngĩmũria atĩrĩ ebu angalieni kama kuna mafuta tondũ niĩ nĩ ndĩramenya korora ndĩrĩonaga tata generator ndĩrĩ ona kĩ ũthamaki nĩ ũtirĩ matũ ma kwĩyũrĩria na hĩndĩ maũndũ mamarekĩka nĩ service sade andũ mekũrĩa metereire rũgano magĩthiĩ makĩgũra maguta magĩũka ndarĩ hau ĩkĩrurumio ĩkĩrega gũikia mwaki na nĩ generator njerũ ndĩhũthĩkĩte maita matatũ kuma hau rĩ ngĩmera atĩrĩrĩ Kai ũguo mũrute igũkũ thiĩ mwenjere kũrĩa kĩnyũthi-inĩ mũcoke akinya kĩnyũthi-inĩ aho gĩtambaya rĩ thitima cigĩcoka rĩu cirenda gũtũhenia maroho macio marenda gũtũhenia tũcokie gũkũ atige kwenjerwo kũrĩa rĩu kũrĩa no Jesu he mũndũ ahoyagĩra amũrutire itũra-inĩ rĩa kwao akĩmũtwara itũra rĩngĩ nĩ kwathire kuohokera kwĩ kũndũ tangĩohokera rĩu rĩ mũndũ wakwa rĩ agĩkĩenjwo tũkĩhotha mbeca gũka kanitha-inĩ akĩgũrĩrwo gathuti na tũkuo twega agĩcoka rĩ mwanake mũrũngarũ mũthaka tũgĩkĩmũhoera mwarĩ wa nyina arĩ hau nake agĩkĩmaka no ũndũ ũrĩa ũrarĩ wa magegania ti ũcio wa mũthenya ũcio rĩu twoka in the middle of the week rĩ kwarĩ mũthenya wa Jumaine aramithi agĩũka akĩnjĩra mũhunjia nĩ ndĩrenda gũkwarĩria nĩ kũ mũndũ mangĩ ũtendaga gũcimba mũndũ mũno no nĩ ũramona no ndũngĩcimba mũno nĩ kũhoya ũhoyaga nĩgetha maume nake tondũ ũngĩmaruta we ata kũmahitha aranjĩra mũndũ wa Ngai nĩ ndĩrenda twaranĩrie ngĩakĩmera ũgatwarie rĩu anjĩra atĩrĩrĩ rĩu rĩ niĩ ũranyona ũguo rĩ harĩ kaũndũ kangĩ ndĩrekaga ndamũria karĩkũ niĩ ndĩ mũndũ mũgo kau nĩ kaũndũ rĩu mũndũ mũgo nĩ kaũndũ ndamũria rĩu warĩ mũkunũre ona ndĩna indo cia wĩra ciĩkũ ndĩcihithĩte Nyahururu ndamũria rĩu rĩ ũrekaga atĩa rĩu nona Jesu ĩno yothe ĩna nduthi nduthi icio nĩ marĩhĩte nanyita ũrabataraga ciringi 15,000 cia kũgũra nduthi ngakũhithĩra nanyita ngakũhithĩra na oko ona mwene ngari mwene nduthi ariũkaga akamĩtiga hau
ndagutunya na ndukari hari ndukuri hari ngi tu autaga wira ucio kuhithira andu indo kuhithira andu nduthi ati muthire ni ukana kuhituke we muhithe Jesu Demoithe thaka-ime ya Jesu watuko bakwa mothe atiriri mundu kagatumumara nduthi ruiru juja kwamba toguo nginya Githurai ciothe nĩ hithe no ra muthenjeri wao we mũthĩithe uthamakire turagoithirie rĩu ndĩrakĩmwĩra andu megũrĩ handu megũcireha mũno ariko no nyende kũmenya mwĩndĩ ũcio nĩ sasa Jota ndakuhoreire nduthi rĩu nĩ ũkwanja gũciona rĩu mwanake wakwa rĩ ndĩramwĩra ciĩkũ ciĩ Nyahururu ndĩramwĩra no ũcigĩre no ndirĩ mbeca ndĩramũhe tigiti tona nayo mbeca nyingĩ ũguo no mũharu rĩu maite kinyamũ gĩkĩ kĩũguo nĩguo ũcio macio nĩ mamatharau mogoyo to no guthina uthinaga nduri na kindu riu ukahuthira uguo igathira riu nona nyamu ta icio ndakuonia arathi aroka nacio oka kanitha Sunday rucini ndamwe ni okire na indo nacio ciiko cia haja aracitonyia ndamuregerera riu niragiciona nona kanyamu kau wona kau kahiana ka ndinoho turacero ucio witagwo thamaki riu ucio niguo uthamaki wa iria-ini nwanyita riu waigua ni watoro maria-ini riu mundu mogo aoparetaga na marine altars marine ngoma cia mai-ini alafu niona ihiga hena kihiga kia muthemba wiho kihiga ucio niguo kiana nyura ucio niguo uthamaki wa thi akonyitira mai-ini na agakonyitira guku anga ni muthamaki wa pasi uti kundu ngithie nanyita ni kehea kibudhu Kenya riu kiu niko Kenya gikiragwo mbugu riu mbugu ni tumahiga tu nicio mbugu riu nicio ekaga uguo akarekia uguo aka-interpret akariria andu akamera riu ndiramwira atiriri cirekie kigongona-ini ndukunie ni hakie kiria uguo hekene munye murayaka atanaita mbugu ucio ni witagwo ira nĩ ira no ira rĩrĩ rĩago rĩ nĩ rĩtukanie nĩ ciembu ciũmithagio cikoragwo cikomithio cigathĩo wanyita ciathĩo rĩ nĩcio rĩu mũndũ ekaga atĩa ngai ũyũ nĩ power ya kuona rĩu nĩ areka harĩ itho-inĩ ĩyo nĩyo power ya kuona agatuĩka mũragũri rĩu akanja kuona maũndũ marĩa mũtangĩona inyuĩ agũithia mbugu akamba kwĩhaka ĩni rĩu rĩrĩa niĩ ndĩramwĩrire ndĩrarekire ke macio mothe ekire ciothe atururire kĩgongona-inĩ ndĩramwĩra kĩndũ ndĩrona ndĩramwĩra mbugu ikia mbugu nĩciarega ngai witũ irakuama cirarega rĩu nĩ tũnya tũtũ tũngĩ rĩ harĩ nginya rĩu Kenya gĩa mapenzi nanyita he Kenya kĩ hau mũrori nĩ egũciona kĩu he kĩmwe kĩrĩa gĩkĩrĩtwo hau rĩ nĩ agwĩka ũkũmuma thutha ta kagui nginya gwake ngai nanyita ndĩkĩiguaga mũndũ akarigwo atĩ niĩ ndiũrĩa ndĩrekorire gũkũ gũtururio kana ũrĩa mũndũ atunyagwo mũtumia kana atunyagwo mũthuri matunyagwo na njĩra ĩyo mũthuri ahutagio tu ũguo batoni ĩmwe ũhoro ũcio ũgathiĩ kanja kuma ngaro thutha uma mũndũ thutha ndũĩ nĩkĩ kĩratũma ũmume thutha na rĩu hena Kenya kĩgĩ kĩa biacara gĩa kũgucia andũ no rĩu no igua mũndũ ndarĩ nginya tigiti no nĩ arahota gũkũhe ndawa ũthiĩ ũkagucia andũ na rĩu ũndũ ũcio rĩ ndĩrenda gũkũnyitĩrĩra na ũngĩ nĩ njũĩ ũcio ndũĩ tondũ wĩtuaga mũhũngi wa ũhoro rĩu rĩ he kĩndũ handũ metagwo gwata ndaĩ ndagwata ndaĩ ndagwata intoi cio nĩ intoi kotakĩrĩ gataria ũhoro wa gwata ndaĩ twambe tũtigĩre andũ a mona video ĩno coka tũrikĩre ũhoro wa kũhutĩrie connect ũhoro ũyũ gwata ndaĩ nĩ mararuithia atumia washindwe sana na rĩu atumia mararuithia ta rĩu ũngĩthiĩ nyama kĩmeno ĩha maruithĩtie atumia hakuhĩ othe
nyama kimogethi aya hutia biashara ingi tuli tonini ira atumia yangi Wewe kile gukuonia wete kile tugukuonia ndikure ngo marengagwo gothe ni gukararwo gutemwo kaite thakame riu aya mageka atia magatahia thakame iyo niyo mendaga riu arakwira atiriri wona watinio warua ri ni ukugia na biashara ni ugutonga tondu thakame ino iratinio kanyamu kau yaiteka ri iratwarwo iria-ini kuruta magongo nona nyamu ici wacio na ici kinyamu giki ndakuonia gicero giki kiraria uhoro thamaki wa iria-ini riu aya marengerwo ri riu cionganio ciothe ri cigathio thakame gatukanio cigatwarirwo muthamaki wa iria-ini nigetha nake muthamaki uyu akamuhe mbeca ucio ni undu mwena andu a Freemason ukamaheke mbeca nikio raigua ati warua wira ukahinguka warua wira ukahinguka warua riu una kuria ingi nimagurite tukari nikio marauga atiriri wagikorwo gitirahe mbeca bagakerengwo tabai mwirorere video ino ya mundu mugo nigetha wone uria magegania maria Ngai areka na ni maundu maingi muno na he video ingi nitugukurehere ingi wone uria mutumia mukuru arari na cancer na ni ararikirie kuhona athimirwo Agakani mutumia ni shosho athimirwo Agakani kugituka ena cancer agiuka guku tukimuhoera tukiaria nake ngimuthaitha muno augite ndeguthiĩ thibitari no uyu mutumia ni shosho niki ni shosho ciana ciake ciri kuo waigua riu ngira mutumia atiriri wona ndauga nduguthie ria Ngai anjiri wagiria mutumia athie aigue ciana ciake kanitha ni gukehurwo gutuka ni ndira katia ndenda mami wao akue riu ngimwira thie ndukarege uria wothe megukwe no guthinjwo nduguthinjwo nyondo nduri na kanza ni ndakohera ni athira mutumia agithie makimutwara na athimirwo Agakani agitwaro Kenyatta agithimo ciothe cina kansa agithimo muthenya agikwa operation iri agitwaro Kenyatta iri ya KU agithimo ndire kansa makimucokia ningi nginya Agakani athimo gutire kansa makimucokia Kenyatta kure rugongo athimo gutire kansa makimureke mami urekire nie ndamwerire njiteketie Ngai ane mudi gutire nyondo yakwa muthikurenga ndikurenga ndamu ucio niwe Ngai niwe tuguturira ni gucoka ni gukurehera next time twacemania ri ukandirikania twarie rugano ruu rwa atumia kuruithio na magongona maria marutwo na thakame ciao na maciaro mohoro ucio niki wanyita warikia kuruithio ri niki gigucoka gikuhianike na jana irero itware ngoima ya mama andu maundu mamwe othe tumai na ngoima ya mama na ki icio ciothe ni gwika ni tukaria in the next video no mwiroreri keide mwire ta wirorere tu just look there wirorere maundu macio marahianekire muthenya wa kiumia rĩrĩa twari gukigongona-inĩ gĩa Crusaders for Christ kana twitaga synagogue kana thinagogi uka wagikorwo wi muhatiririe kana ni uramenya ni waheirwo miano na miano yo uturite nayo na ni urigagwo uria ugeka ndike ngwire mirete no mere mathi mahinyire mburi mahinyire thio imucihinye na muhinye nginya nyama kira ndakwaria na mu subscribe YouTube ile tawati Githaku YouTube ile tawati Githaku na wenda gukinyira rugano ruru deeply thiini wa mwena wakwa ni heanite mahoro macio maingi uthie thiini wa kindu gitagwo Bethel TV Bethel Clouds Television kana TV ni ukuona thiini wa YouTube ni ukuona Detodi Keru no riu twigwo thiini wa Githaku TV subscribe and watch like no share and watch this na maundu macio reko tige na magikorwo mani makugwa gukwina miano mirehe tabomoa tarora turamecina tarora uria fuatirira video wone uria gwathie na wone Ngai akiruta wira exactly. Thank you. This is the love we are talking about. God is love and love is God. We are known by our love.
by our deeds. That is what makes us. We become because we make them to become. When we make them succeed, God will make us succeed even better. When you stand with a brother, you change his position, God will change your position. Amen. This is the true gospel. Amen. The gospel of Jesus Christ. It is about transforming lives. It is about changing lives. It is not about teaching, preaching na kutoa kwigi. It is about changing this life. This is a man, an hour ago nobody could have wanted him, lakini kiangalia mtu kama huyu wenye namwangalia anaweza kupe kuna kuwaka na watu wengine wazuri, sidio? Haleluya. Wamama mko hapa, inua mkono. Wamama mko hapa, inueni mkono juu. Semeni haleluya. Haleluya. We thank God. Tulia maruha hata tohoe gai. Oh my God. Check a handsome Andy. Walolo. Nyosheni mikono yenu hapa. The way he has been transformed, that is the same way you are going to be transformed. Bwana Yesu asifiwe sana. This God is a true and a genuine God. Is a God who loves you. Is a God who loves everything. Unaona hivyo inaporomoka, inaendelea kuporomoka. Hivyo ndivyo ya kwako inaporomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo anafungu, this was a stronghold. Umeona? This is a stronghold. And when a stronghold is destroyed, it inarelease watu wengi. When Jesus alikutana na huyu mzee ambaye alikuwa na demon possessed, walikuwa wangapi? They were legions. Ambao walikuwa wameshika destinies za watu, walikuwa wameshika prosperity za watu, walikuwa wameshika biashara za watu. This was a demon that was controlling, a territorial demon. Umeona? Wakati this one is loosened, ina lose kila kitu. Amen. And you become free. Amen. Father, I thank you and I worship you because of this gentleman. He is your son. He has come to you because he knows it's only to you that he can get something. I know, Father, that you know him by his name. I know from today his life is going to change. Amen. I know from today he's going to worship you. I know from today he's going to go preach your word. Many thousands of people, many millions of people Amen. Will come to you through this man. That he will become a prophet unto the nation. Amen. That he will travel all over the world Amen. To tell the people of the world that this is what I was and this is what I am. Amen. His testimony alone will change souls. Amen. Thank you, Father, because of your faithfulness for having delivered this person. In Jesus' name. Sasa, this is your church. Umesikia? Wednesday nataka ukuje. Ukikuja Wednesday, kazi yako ya kwanza ukuje asubuhi mapema, uchukue duster na mopa, uoshe kanisa. Hiyo ndio kazi yako ya kwanza. The first responsibility Mungu amekupatia. Uoshe kanisa ikuwe safi na upange viti vikuwe visafi. Ukae chini pale, nitakutafutia mwalimu. Mimi Ng'ang'a alinilea, Harrison Ng'ang'a alinilipia rent 1 full year. Akanisomesha mambo ya Biblia 1 full year. Alikuwa ananilipia transport na alikuwa ananinunulia nguo for 1 full year until I became the man I am now. I will stand with you, brother. I will walk with you. Now usinilete down. Na ninataka utahama huko, nitakupatia kwingine. You have to move. Abraham ndio abarikiwe, alitoka comfort zone akaenda kwingine kuanza maisha. You will change. And I don't know what to say. Okay. Isho dio ya kanyama. Waniga. Dio kanyama. Tokie to nyama uite.
Adukanye fagi. Nanyita. Ona bagene ko. Bakito machine ha. This is what I want. This is the kind of a church I want. Church ya vituko mingi sitaki. Usituletee vituko zako hapa. We want to change lives. If you are not here to change lives, I don't need you. I don't need your money. I don't need any favors from you. I will spend my money. I will sell. Hata kama ni kuku niko nayo. Simame. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is my calling. So please try and understand me. Ukiona nimekuwa arrogant kwako ni kwa sababu we are not meeting anywhere. Because nikuambia nipatie shilingi yako 10 uone nimepatiana. Alafu mnasema modosho ni mwanage. Nitaharibu for him, for the sake of Jesus Christ. He came here, he was beaten because of me. Alipigwa mishumari because of me. He gave his life because of me. Why wouldn't I give mine to him? Because of him. Bwana asifiwe sana. This is what we need to do. This is the kind of a church. If you are aspiring to have a church, don't aspire to have a church so that you may drive a car. Aspire to have a church that God will bring these people. Many of them uwasaidie. Many of them. My prayer ni kila siku nipate watu 500 ambao ninasaidia. Amenisomeshea watoto wangu. Niko na watoto 17. Sema 17. Baba bibi tofauti. Sema bibi tofauti. Sema bibi tofauti. Watatu tu ndio bibi mmoja. Umenielewa? Na hakuna mtoto wangu amesomea shule ya less than 200,000. All of them. Na hakuna bibi kwa nyumba. Na wanapendana. Na wanakaa kitu kimoja. Baba Mungu wa mbinguni akaniambia, nimekusamehea makosa yako yote. Nenda uchukue watoto hao wote nitawalea. Mungu akaniambia hivyo. I went to all those women. Nikamwambia tafadhali, abia bwana yako, huyu mtoto ni wangu, nimlee tu, lakini mkimuhitaji mnaweza kumchukua. Kwa sababu nataka ile chakula na kuranga tunashare. It was a mistake I did, but my children are not a mistake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilifanya usherati, lakini my children didn't do it. Hawakufanya usherati. Then nikawalete. Ni huyu tulikuwa tunasomesha watoto. Wao mtoto wako alikuwa Green Garden. Ama ni nani? Ni wao wale Green Garden. Yako modo huyo. Ni wao wale Green Garden. Ni wa sister yako. Ako Ulaya, majuu. Na sisi tulikuwa tunapaga laini pamoja. Not because I'm working, but because God loved me. And he told me, I've healed you and your children. Go heal the people out there. That is my calling. I will stand with anybody. Kuna mwingine mwanamke alikuwa hapa Broadway. Haya tumechange life yake. Because my life was changed. Sikuwa mtu mzuri. Acha kuniangalia unasema pastor siku hizi ni msafi atakarete. Sikuwa hivyo. Nilikuwa nikikutolea nguo utaona malisasi veje zilikuwa zikipita. Malisasi. Niko na 12. 12. Uko na ngapi? Usikuja hasa kusema nataka kuangalia pastor. Thank you my brother. Yeah, thank you. Abake. Wara. Fagi. Noma fagi. Kile, katika. Fagi nyoba niko. Fagi nyoba. Fagi nyoba bake. Thank you. Duthi umetikile kwa? Yeah. Duthi kuna mafuta. Bake. Odio umire. Kada kabisa. Imeenda na mashida yako yote. Kuja pastor. Huyu pastor ameenda mpaka kwa wagaga. Ameordeniwa kuwa mgaga huyu. She's my girlfriend now. Kuja. Wewe noginya ohujie. Huyu msichana ameordeniwa. Wabie. Usiwagope. Sonoriria ngoma. Wabie, ulienda wapi? Kwa Magoto? Ukafanywa nini? Sema tu. Swahili ni nini? Kutahikio. Kutahikio. Hiyo ya
alikuwa ordained tukuwa akuwe mugaga. Huyu sasa mudomogo wa kuruithia tumia kama Wangari Maathai. Unaona ile nilikuwa naitwa Wangari Maathai. Kwa nini sasa Wangari Maathai? Kwa sababu uko na powers za kufanya maneno. Umeona? Kuna mwingine nasikia ako hapa. Kuja wewe. Kuja hapa. Huyu hata githito wako nayo, kuja. Leta githito hapa. Leta hiyo githito yako hapa. Leta githito. Ndio hii. Nikupatie ukae nayo dakika 2. Na unataka kujua ni githito. Ni githito uchawi. Wewe ule ni Mugamba ukava? Uka utaelewa hii lugha, utaielewa. Yeke ni githito. Ni ya nini hii? Unaambie ko. Hii ni githito. Wewe utoe picha mzuri. Hapa ni kamuti kakujikiga. Kamuti kakufanya nini? Kujikiga kutokana na nini? Kutokana na ndio asikutane na vitu vibaya kwa barabara na nini ingine? Mambo zingine za kukinga shamba. Na kukinga shamba na nini ingine? Na kazi na nini ingine? Kutoka hapo ndio nilipewa ya mwisho. Alafu kuna ingine ya kusika kwa shamba. Iko wapi? Hiyo nasema. Hiyo ilichibuliwa. Uliwacha ulizika kwa shamba? Ikachibuliwa. Ilipochibuliwa nini ilifanyika? Nikaanza kuona nyoka. Ilipochibuliwa tu aliona nini? Nyoka. Ikaaguka kwake kwa nyumba. Yaani venye unaweza kuwa mahali ununue shamba uuze. Wale wamenunua wakuje wakute kitu imezikwa. Wachibue. Hiyo kitu iliruka. Baka kwake. Nyoka. Zilikuwa nyoka ngapi? 2. Nyoka 2. Na sasa bado unaiona? Sasa nikuulize. Ulikuwa umeenda kwa nani? Kwa Maina wa Magoto. Ulikuwa umeenda kwa nani? Kwa nani? Maina wa Magoto. Wewe muganga kuja. Huyu alikuwa gakwe muganga kuja. Unaruka? Hujaienda? Ameruka. Oh my God. Ulikuwa uende kwa muganga. Wewe lineage yako ni ya ugaga. Ile deliverance nilikufanya hapa ni ya ugaga. Na nitakwambia historia yako. Guka na hali thutha ali mudomo. Nitakuelezea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mweze kamote. Nakaka asindiwe tulizitwa ni Yesu. Saide kameshika mtumishi wa Mungu. Kwa sababu aliishi dunia ile ingine akifanya madhambi. Saa hizi bila aliingia kwa Yesu akana nguvu tena. Yesu ana nguvu katika jina la Yesu. Amen. Mitego yote ilikuwa kwa nyumba yake imefunguliwa. Wewe wahe tutakaka. Mapepo na tomete cancelled in the mighty name of Jesus Christ. You are set free. You are free. Umefunguliwa. Maroho yote imeisha. Wangari. Kuja wewe. Toa zote. Yes. Siarela mwala. Ende kwa.
Unaweka kwa mkono. Kuja nani na mshikia. Ngenia. Ni ngenia inaitwa ngenia. Wewe oka kama mimi. Oka tu. Take maka. Pastor oka. That's my pastor. Yes. Anakwambia kama manzila lela kadalala wasalala akwana wamesema. Okay. Hata huyu alikuwa huko. Huyu. Tashonaleko ndio. Huyu shetani tumwaibishe. Huyu alikuwa huko. Alikuwa amekuwa mganga. Simama hapa. Sikuheli yeti yote ulikiweka. Wewe ulionyesha kama hizi. Zako zilikuwa baina gani? Ulikuwa karibu kupewa. Inaitwa kwa ngenia ino ni mundu aba kuho nigetha ukunorerwo. Hapo wote. Ajui Kiswahili, ni Mkikuyu. Hii ni kitu ya kwanza inaitwa ngenia. Sema ngenia. Inafugwa mtu ndio sasa the process ya kukuvuka ndio hiyo. Sasa unaona hivyo amefanya hivyo sasa ndio muganga sasa umeanza. Sasa amekuvuka. Sasa watu wengi walianziwa hapa. You are in this stage. Nyinyi wengi mmefukwa, biashara zenu zimefukwa, maisha yenu imefukwa, tumbo zenu zimefukwa, ndoa zenu zimefukwa, kila kitu yenu imefukwa. Hivi ukiona sasa amefuga hivyo, amefuga stage 1 to stage 2. Stage 2 sasa hii mtu ni amekuja kutafsiriwa. Sasa amekuja kwa uganga, sasa unataka uganga. Sasa umemweka hii ama wewe ndio unaweka hii? Sasa hiyo inaitwa na mganga. Inawekwa na mganga. Sasa power zimeshuka. Sasa unajua connection imeingia. Okay, tuendelee. Tunapewa hii. Sasa hii mshikie microphone. Nitero microphone. Sasa unapewa hii. Uitwale kanwa ile. Sasa unafunuliwa hii. Sasa hii nini iko ndani? Hebu fanya venye mnafanyanga. Fanya tu. Najua ni shetani tunaanika. Ni kumwanika tunamwanika sasa. Angalia venye sura imebadilika, imekuwa serious man. Operation. Thunderstorm. Sasa hiyo ni nini? Hiyo napaka. Leila. Oh. Okay. Sasa wewe unafanya nini? Hiyo sasa ni nini hiyo sasa? Nekorogoria ndoe nekorogoria. Sawa. Sasa achana na hiyo. Na hii kile ni ya nini? Hiyo sasa ni nini? Neida. Ni ya nini? Isa kazi yake ni nini? Sasa hii kazi yake. Kazi ya hii wanga hii ni kama sasa nataka kufuruga wenye nataka wa dudujo. Yaani kuvuruga mind, kufuka maakili zao. Wenye hawezi pata nguvu ya kuniattack mimi. Oh. Okay. Na tuende nyingine. Nina ya kufanya nipendwe. Upendwe. Mama wanipende. Asha. Angalia huyu. Ili akutaka upendwe. Sinipatie nipendwe. Wa. Na hiyo nyingine. Kachuma. Ndio leseni na hiyo. Sasa sini ya unajua kuna ufalme wa majini. Na kuna ufalme wa nchi kavu. Sasa hii inasimamia huko kwa majini.
Na nchi kavu. Ya hii ndio ufalme ya nchi kavu. Ufalme ya majini na ufalme ya nini? Ya nchi kavu. Na sasa kama mnang'ang'ana, nafuka mapepo na jamaa cha kufuga. Nafuka katika jina la Yesu na kaka. Na hakuna kitu najua ngo. You must unravel what is the mystery behind this. Ako na ufalme wa majini. Huyu ndio Queen Sheba. Mfalme wako ndani ya majini. Na huyu ndio mfalme wa Persia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa amekukamatia vitu zako na kwenye kwenye ndani ya maji amekukamata. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tukomboe. Tufungue. Hii sasa ndio wasichana na nini wote wanaenda kwa shetani. Wewe, ulifanya hizi? Hii ni kali kuliko ya maina ama bata. Sema. Sini sio koko. Tasikia ule kamera. Wewe, hii picha ikipotea. Utaniambia kile kazi mlikuwa mnafanya. Sasa nikose hii. Utaenda kwenu sasa. Hiyo ndio na sasa hiyo inasema nini? Nimekataa. Nimesema huko ni kubaya. Simama na miguu yako. Inua mikono yako hapa. Inua mikono yako juu. Sema kutoka siku hii ya leo. Kwenye haya madhabahu matakatifu. Madhabahu matakatifu. Ya Yesu Kristo. Mwana wa Mungu. Aliyezaliwa Nazareti. Kutoka siku hii najitenganisha na madhabahu ya waganga ya ufalme wa majini na ufalme wa ardhi na ufalme wa kwenye anga. Kutoka leo Yesu nitumie kama chombo cha ufalme wako. Sema muganga. Na uganga. Kutoka leo. Mimi si wewe. In Jesus name. Toa. Mfungue hiyo sasa. Funguliwe. Fungue. Name of Jesus. Fadhili mafuta. Tata hiyo mkono hapo ulikuwa umefungwa. Nikufungue kabisa. There is power. There is power.
Wamekwambia huu ni ulimwengu wa majini, na huu ni ulimwengu wa anga, na huu ni ulimwengu wa ardhi, na zote zimekamata. Hizi ndizo vitu zimekamata ndoa yako. Hizi ndizo vitu zimekamata familia yako. Hizi sema Bwana Yesu, nimeachana na mambo ya uganga. Fungue. In the name of Jesus Christ. Fungue. Achana naye. The mighty name of Jesus Christ. Achana naye. The mighty name of Jesus Christ. Come out. Kuja. Eliminate. Toka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Uganga, shika tupu yako kwenye kitovu. Kutoka sasa, I disconnect the umbilical cord. Ninakata the mighty name of Jesus Christ. Sema its power is now. Sasa. Yes. Hizi tutazitolea sadaka saa hii. Ni baptismu yako, ni lazima nitoe sadaka nitume kwa baba yangu ya kiroho. I declare you powerless in the mighty name of Jesus. Wewe mfalme wa majini, mfalme wa ardhi, mfalme wa anga, ninakudeclare powerless. I declare you powerless in the mighty name of Jesus Christ. Ulikuwa umetoa pesa ngapi kwa hii? Toto ilikuwa pesa ngapi? Kumi na nne hivi. Yes, na mimi nitatoa 20,000. Send it. Iko kumkucha madhabahu. Kuna kitu kingine umetoa kikubwa kuliko hiyo pesa nini? Hii ilikuwa inaniitisha mbuzi. Ilikuwa inakuitisha damu ya mbuzi. Okay. Said man. Na najua pay bill ya kwa Harrison ni 254,999, sio? Na kama mko kutoka na sadaka, wekelea sadaka yako hapa. Iko sacrifice. 54319. Yes, baby. 23,000. Urada yangu nimetuma. Urada yangu nimetuma. Unatuma kwa baba yako ya kiroho, ndio uvunje, na you have to give a higher sacrifice. Toeni sadaka zenu zote, kila mtu atoe sadaka zake hapa. Kila mtu atoe sadaka zake. Sadaka na fungu za 10 zote muwekelee hapa. Tufungue kabisa. Kila mtu aliye hapa. Whatever you have to give it here. Nasema kila mtu mtoke mkuje mweke hapa, wacha kunimbia hapa, ni mwaba ni salama. Na mnaona ni nini tunavunja hapa. Amuka ulete wekelea hapa. This is a sacrifice. This is not an offering. Wekelea hapa. Kila kitu ile uko nayo ulisema utakuja kutoa kanisani, bring it here. I'm disconnecting you from any revenge, from any attack, from any reprieve. Leta kwa reprieve. Wekelea hapa. Wekeleeni hapa. Hivyo na wekelea hapa, madhabahu ya kwenu inavunjika. Ile ugonjwa ilikuwa inasumbua watoto wako imeondoka. That's a till number 239,245. Why am I doing this? I'm training how to build an altar.
Gideon akaambiwa aende kwa zizi ya baba yake achukue ng'ombe wawili wa miaka 7, kisha aende kwenye madhabahu ya baba yake abomoe. Akisha bomoa, kisha ajenge. Mimi nimebomoa hiyo sadaka, nimetuma kwa baba yangu wa kiroho 20,000. Nimebomoa madhabahu hii, na nyinyi mujenge madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So end the challenge. I don't need to even pray for you now. Hata nyumbani. Hallelujah. Tumeshavuja. Whatever that has been paining you, whatever that has been a challenge in your life, whatever that has caused your life, any kind of disease, any kind of challenges, any kind of problem. Lord, we thank you, we appreciate you. Every demonic forces is here been destroyed, is here been paralyzed in the mighty name of Jesus Christ. Therefore you have no power, you have no authority kushikilia watu wa Mungu tena, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus precious name. Holy Ghost fire, consume every evil, consume every demonic forces. They have no power, they have no authority anymore. Every evil, back the sender in the mighty name of Jesus Christ. Erode kwa shetani katika jina la Yesu Kristo, erode kuzimu katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus precious name. You have no power, devil, you have no authority anymore. Watu wa Mungu wafunguliwe, wawekwe huru, mateka wawekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Kanisa, Crusaders for Christ, the synagogue, iwekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Freemason hamuna uwezo tena, nguvu zenyu zimefika mwisho, uchawi wenyu umefika mwisho, diabolical power zenyu zimefika mwisho, in the mighty name of Jesus Christ. Watu wa Mungu wawekwe huru, watu wa Mungu wawekwe huru, watu wa Mungu wawekwe huru, in the mighty name of Jesus Christ. Fedha zetu ziwekwe huru, ndoa zetu ziwekwe huru, huduma zetu ziwekwe huru, nazo anga zetu ziweze kutufungukia, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of the Father, of the Son, and God the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' precious name. Lord, we thank you. Lord, we appreciate you. We give you praise, O Lord. We give you glory. This is a mighty deliverance that has taken place even in the nation of Kenya, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' mighty name. Bwana, wacha tupata shuhuda kutoka siku ya leo. Bwana, tushuhudie ukuu wako, matendo yako. Wachawi hawana uwezo, shaka hawana uwezo, Freemason hawana uwezo, devil worship hawana uwezo. Kwa njia yoyote, damu walizozimwaga zimeishiwa na nguvu, hata kwa damu ya Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus precious name. Lord, we thank you. Lord, we appreciate you. Great deliverance has taken place right now. Is taking place right now. Wafunguliwe wote Baba, katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus Christ. In roundabout yote Bwana, the east gate ifunguke, west gate ifunguke, north gate ifunguke, south gate ifunguke. Watu wako Bwana wakuja kanisani sasa kukuabudu kwa roho na kweli na matendo. Waone ukuu wako Bwana, wawachane ushirikina, wawache kwenda kwa waganga, wawache kwenda kwa madevil worshiper, wawache kwenda kwa Illuminati. In the mighty name of Jesus Christ, great deliverance has taken place, O Lord, and we thank you. We appreciate you in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' precious name. Thank you for this day. It is a great day, O Lord, that you have made to deliver your people in the mighty name of Jesus Christ. We turn this fire to be the Holy Ghost fire as well in the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost fire, consume every evil, consume every demonic forces in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' precious name. Devil, you have no power. Devil, you have no authority. Masaa yako imefika mwisho. Ni masaa ya Yesu Kristo kutawala, even as Crusaders for Christ in the synagogue, in the mighty name of Jesus Christ. Ni masaa ya Yesu Kristo kutawala mtumishi wake Apostle Dora Waringi, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus precious name. Lord, we thank you. Lord, we appreciate you. Have your way, Jesus. Have your way, O Lord. We give you praise. Fedha za watu wako hata kanisani ziachiliwe, ili kanisa lijengwe Bwana, na malango ya kuzimu haitakuwa na uwezo wa kuliweza kanisa lako tena, in the mighty name of Jesus Christ. Hata sisi umetupatia huduma zetu zifunguke, in the mighty name of Jesus Christ. Mahali ambapo zilikuwa zimeshikwa na uchawi na uganga zifunguliwe, in Jesus mighty name. Mahali ambapo zilikuwa zimeshikwa na Illuminati na devil worshiper, nguvu za Freemasons, Bwana, huduma zetu zimefunguka, fedha zetu zimefunguka, anga
biashara zetu zimefunguka, ndoa zetu zimefunguka. In the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' precious name. Devil, you have no power, you have no authority. We render you powerless, even by the blood of Jesus Christ, in Jesus' mighty name. Thank you, Jesus, for this great and mighty breakthrough, in the mighty name of Jesus Christ. We give you praise, Jesus. We give you glory. We honor your holy name, Jesus. Have your way, have your way. Anza kutawala sasa Bwana katika nchi ya Kenya, in the mighty name of Jesus Christ. Hata tarehe 4 Mungu Baba, wakati tunaenda Thika Bwana kwa stadium, Bwana jidhihirishe, nguvu zako sionekane sasa, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus mighty name. Mtumishi wako Bwana ameweza kutuambia kuhusu hii roundabout. And Lord God of heaven, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you, because the secret has been revealed and that wicked devil has no power anymore, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' precious name. Lord, we give you praise, we give you glory, majesty, adoration. Lord, be unto thee, 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 be unto thee. Watu waganga wajue kuna nguvu za Mungu ambazo zishie milele, nguvu za Yesu Kristo, nguvu za msalabani, zitizo nguvu zote za ushirikina, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus mighty name. We thank you, Jesus. We appreciate you. Have your way, have your way, have your way, have your way. Karoleni mzima Bwana hata nayo iweze kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus Christ, in Jesus precious name. Thank you, thank you, thank you, thank you. Take over, Holy Spirit, the Spirit of the living God. Take over, Holy Spirit, the Spirit of the living God. In the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' name, we give you praise. We give you Christ, Jesus' precious name. We can raboya shukiti dama, oriboya shukiti oriboya shakata yama, we can raboya shukiti yama. Malaika wa Bwana tukueni shukrani pia. Malaika wa kivita tukueni shukrani. In the mighty name of Jesus Christ, Jesus precious name. Have your way, have your way, have your way, have your way. Have your way, have your way. The angels of the living God fight this battle as well. In Jesus mighty name. There shall be no any intervention. Shetani ameshindwa milele. Shetani ameshindwa katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus precious name. Mighty deliverance is taking place, is taking place, is taking place, is taking place. Rikanda raboya zeke sobi maboya shakati. Riboya zeke sobi maboya shakati ya. Riboya zeke ya.